e sere maua e whaamanianga ua tu whaamatila Samoa. O se si ta unga whaingo fiele na ua tu whaamatila Samoa I lunga le pila o the Commonwealth. It's such a big, mawalunga nei whaamanianga wo I sio tātou atunuu. E nofo, sa nofo mo titilo iai ina ua out my news. O titilo fa le whapea esele viele alofa maleanga leo le tua. Le suinga al whaata valenga o le suinga o tātou whainga malo whaamanuianga wa maua. Le whaiwo o iela asanga ia nei tamali I o le atunuu. Yeah. It was such an honor when I saw the acknowledgement ngana whaailoa mai ai. I le avea le fionga ia toa pepe. Whaimata taifono le Commonwealth. It's really good. It's an honor. Ia talo whai. Ia ua maua ia whamanuianga. Ia ua whai ilangi wholaunga nei o na mātua. O le tilo le level e I po whata e le tā ua o se mālo po o tai lunga atu. E ono muri ta ia fo I au ta alo ma e le te pila mele o e la kapia Samoa. Io e. Ia o lepi o le sanga tonu o le whainga mālo ma lana whata oto I le atina ina o Samoa. E o mai whalala na au ta alo e o I whafo. E o mau popo, e o ma le loto ia Samoa. E tusa o le mālo o lo tura I mai. Lātou te whatino ina le atina e o le tunu. La sufina. Moni le saunanga nā tula epa. Wa alu le tama ma le tene tala vauta alo. Alu ma le langona fia. La wailoa te lele lango ale malo whaamanuianga ale malo. Ia, le ngata fo ilia. O le minsta. Whapea fo ia le au coaches, le au trainers. Ua o ma le langona fia. Lai mo ma le mautino e fo I mai whanua. O lo I ele tapua inga le tātou malo. E mai se fo I a inga manu le tu malo. Te lele esenga le wai ai nei. Te lele esenga. Ia pena e sau noa nga le lakapi. Ia e uma se taimi tā fuli mai ai. Just because te le isau nei few minutes te le isau nga pokalami. Sau tamwhau te whalongolongo I le sau noanga le fionga le li pa le mia la le taimi le nei. Io e. Le ana whaailoa ai ia I la tau ia sa iai wo ese male. Leo whamawai malaka piyungi. E mafua anga ua tasi moe ai le wha moe le whainga malo ia suia le laka pi. Ono le a fia tau sanga sa e le whapea na o le au laka pi sa mua au. Sa lātou tō whaatasi a wale awa le atunuu. Taimila le nei, le ua a mai le lango le malo, le unifo le waiai. Ona ua politicize le whainga le lakapi. Ua le tala whea ngai, manai tamata alo, ia mai lātou o lo whaia le au. A tai ai pe I talonga le Olympics no. O lea ua pisa o fo inisi tu susinga whapea ua umana o fatu le tupe I tamata alo I gold medals. Au lele I o matimnele I maua ia se tupe mo I lātou gold medals mai I talonga taluai. Ia se I tātalonga. Tula epa. That's one of le mata upolo te tu ue te tonu. O mea I o whapea mai na offer. Le ai, whatever na offer le taimi o whainga malo tula epa. Has it ever happened? Na active na mawhaina na tufa tupe no, le se me na whaia. Le la wo mai, le a se senga o mea I o gold medals tamata alo. Ma pine tau o loa ia sa tutupu. Le a whato a whai nei le tufanga o pine tau o loa. Mai le fia tau sanga le I happen. Pei whala o pine aulo o whatever ia whamanianga I maua tamata alo. O la o whanga solo ngai o inga le whainga malo. Ele whapena na whai atua whai. No, they are investigating peto a fia I lato na lato au sia nei whamanuianga. Ai ele I whaia I aise whai unga I paia inga o mawai. Ale wala mai tusi lima. Pero no whai tutula e pa telo nisi tapo kalami. Sau noanga la wale fionga le li palemia.
au le toe mai mau le taimi whaalongolongo i le pola motu mai tua ai maise la wala newspaper lea sa mo observer. Mana ia, o le tāua o le tātou talanoa i mata upune. Ina ia whaatupu malama i le, o le mele tu le mai ia pera le mata watu sa moa i le opposition. O le mele tu le mea vanga ia o le taimi. O saunoanga ia maforfolanga o le taimi le whapea mai. A o le lava o mori mawina le atunu. Not so much o le taimi. A o le whataunu. Ioi. Mana tua whaila o le whatau nuu ono le taimi e fua langa i le budget ma mea umani. Le whapena o mai le whainga malo o le fast whape mai. Ia mo te tutu o tu loa whailoa i whea masina. Le ai, na a mai le lisi o lato a ngavatau o lea lai soa le whainga o le lisi le nei. According i taimi o le tupe ma le lato budget o le whatatia. But it happens. O longa lave le nā, wa tupu, mai le a short span of time, le a tose tau sanga talo na tula i mai le fast food tau sanga le mitai so. Ia mitai la i fea, o a mea le lei, o le a se manui o le atunuu, e mitai mai aia la tau wha ilonga mawadurunga, mitai mai ele fierce food tau sanga e na o fale na 5 to 2, lala me wo i fale nei, ele i a tose ta i se food tau sanga e tuturu le anga ma, o ngai dodgy whapena fo i le lato te taina. O le mea fo le tam tiro i Samoa. A o le iai tāua le mea competition vanga whai. Tāua. O le mea na tiro i Samoa. E le i whai e sao tu le para tu te le i whai forfolanga. La tu le ai te le ame na pei fōringa mai o e whaafua le atu tupu. Ai o mea le temi i le i tupu. So e telefoi mea na pelongi ai le atunu. A o lea la ua mai tuturi a pū ia mea ia. A ia i loa e Samoa. Lea lava e ui na tuaina a le lava e whataunu le tele. So far le iwa se furu 5% le iwa suiva. Lea ua whataunu ina. Whataunu, ni oi. E pau folfolanga pe ina ia malama lau whafonga anga Samoa. E pau folfolanga e le o tau nuu le taimi nei, e le whape le whaia, o mata upule nā, e whai i aile lua vai tolu o tula fono. Pau nā o vaenga e le o whaatino ina taimi nei, se i uma na whaia i inga o tula fono, ma o le lua vai tolu, whai refsu i inga. A le majority, like you said, 95% o le manifesto le na a lawi loa le fast, ua wha tau nuu. Ia, tanga ila o i le wha manianga le wa maua i pepe fōu. Yeah. E sa tata whalonglongo mai fōi. Pe sa ula mia i le sui le mai anoa maa ia whanatoe. O whea fōi ila tau fōwholanga i pepe. Ia, a o whea tau fōwholanga i kola. Ma pēlenga ma never happen. But at least le whainga malo o lea lava e tau tino le lato anawa tau na whai. Le whaatino i a Samoa. Ale wa masa atu le whamanuianga i tina mai tanga mai wa maua pepe le taimi le nei. You all have to do is le stala atu whanau. Na ua mata le stala le masi fou e uma ia Novema. O lono winga e sau whafo po te sema pole a matanga o tau sang fou. Wa mata o na... O le ua tau nu. O se me sili le na o na tau. Na tato e fo ia la ia le... Pe o le aikia atoa i o mea ia. Lena muri ele kola. Lena muri ai le loai si mena fai. E pe e fōringa pelenga. E ese ingoa. A o le a foi. O le whainga. O le whainga le ua muri. Wa fai. Ele i lato te le i whaia ni me whapele amtanga. Pe o le tato e pai ai mea. Lato te le i whaia ni me. Ai ua a mata mea le whatuatua i le atua Samoa. O lea u whapero le o vanga le soli. Ia ka mai mo ia whatau ale vanga lea. Lea langa o mai lo lea whakingo mai lato mea. Aua, langa o lea mai o le original planning o mei o le kola. O mea le fast. Ana lika. Lea langa funu lea lato. Nena leina mafua. E ele tangata na text mai nei e te awa usawani e se mai mala o kesi.
A fai tau kunga te soe mai. Mo fanua. Wa sa o ai le saunanga tula epa. E alu alu umanei mea. Ai e whaai ua le ita ole. O tula epa nga ia lau le mali e toa whaki o e. E lenga whaai le ita lau le mali e toa. Because le taimi lea a o HRPP na te le tape nase mea. The mastermind o le fionga le li pangale mia. A o iai te tono le lato waiang whai. Le lawa ese ia le sunga lau le mali e toa. Ala le watula i mai. Le watino le whainga malo le watula i mai. Wala to te le mawhaia. Ia e titilo la iai. Le ia o whamamonga i. Palota lua o lua tasi malo le fast. Sau le palota le lua o lua lima o le fast. Tau tasi a la tau na sfufa. Ia toi whainele palota le nei le lua o lua ono. Ia le almelu tula i mai nei. Le tolu lua le fast i le lato se fulutasi. Ia o fela e mita i eini wha ai longa o lato kikeli ma wha ai loa mai o lato e popoto o lato e awa fies futau sanga tula i mai. A le lato re tikeli mai Sasina University. A le tino mai fuoli o ngaluenga le lei mo le atunu. Ai le tau i ai po wa balu e po wa fitu pa elections? Yeah. Yeah. What le mea la le lo fia watua nei tula epa. Wa eta ua le by elections. Sen mai nei a tangata i te ule mea. Nei a po a whaitula ta amata. Tupai. Talo sia i a tau whaai loa mai le mele i lungo tau pokalami. Lea. Wa ta penga ngu e tuila epa le by election o sanganga wha. Le no whaitau e ni. Nga, wa ta penga ngu. O whakatu e lei sana whe au iai. A whai o le tūlanga na wa iai le sui o sanganga wha. First and foremost, o le whonga whetalai na te wha ailoa. Secondly, se by election, o le komesina o pālota e whaia. Lei se whe au atu le epa. Le ai masana whe au e tasi pēlua na te alua i e tapena. O le taimile nei, sa tatau ia, tū whatasi uma peta o fie la tō tutoi, o i foi whai se whono ta talo mo le sui o sanganga wha, o lo si ngase intia. Ia wawai ale o tapena whainga pālota ona o le a. O le manga o la waha ina ia malo se sui. He, o le sui le na o le fast, le sa tūla i mai. E roi ei upu le atunu e whai melea. Mo le pena ola. Ia. O lewa pena ola e tula e pa malana i le sui o la tūle ta oto. Ua pena ola, ua taupule ola. Ia le la ua ta pena le mea, pa ole mea. E mautino ai e toi tū mai i tanga lope a whape toi alu tanga lo i pāluta lea. Ai ole whesiri lari i mawhanu. O ini wha maolinga o le mele o ta pena pāluta la titi e tūle e pa manatu. O le mea lau te le loa, le sen mai e tangata le mea ia te au. Po o tātou i lo whaka i lo. Mai ia le o ta penga ngu whaku. E le se whiau i e tula e pai whai ele mea na. E mua whai loa. Wa e ta tauna awel whai loa a le sui. Po lo na a inga e le whongwhetalai po le fionga le li pare mia. A whai o le fionga le li pare mia. E alu la le whongwhetalai. Wa le mta whai o le whongwhetalai wha leo mai la ili. I pā o na tau aloma le whonga o le pale mene. Wha aloa mai. Na whai lo le whai unga le. Ale komisino whai ngā pālota. Ma. Whai se aso le a whai se pa election. Ia. E maua nei a se tala nei le fiafi wa mantua foi. O le fionga ia tanga loa tele poloa. O le tausonga na o ta fia mani. Le sa tula i mai o ia sanga ngā wha. Ia wa te lo o le tamari ia tanga loa. Ua ngase tawani te o le toi alu le toi ina i le whainga pālota. Ia. E pole ala bamba lea, ua o le tā penanga i, o le mea tau lato, pū lea lato peta pena whata umunmuri ai lea foi, i le fōwhetalai. O le lato ale, o le lato mea, o le mea o lo fiatutu, o lona winga ua mauti noe tula epa, e le koe fo i se lele maliu o le maliu,
ia le mai o sia faipule. O le faipule le, paule o le faipule le mai le 5 sutasi atoa. Paule o le faipule ele ia sanga launga whatau pou. Esa. Le fai sana launga whatau pou. Mantuana uma le afo le palota, e pe tasi e luova yaso, e si mai loa i intia. Le lai o mei le so, ele i fo i mai a mai intia. Po le ase tala mai a, po fai loa mai fo i po o, e paule mea le whaapea mai, wale ele fo i se tūlanga le leile ngase o le fionga le li i. Fai pule. Ia, tatu tartalo. Tatu tartalo ma Tatu tatalo le ale fingal le tua ia maua pelo na file mu fa malolonga ia te ia. Mana ia, o le simta apu fou leno batu niu tatala le ofisa fa va malo ofisa le faleolo. Mlai valele. Yo, il mlai valele. K9s. Yo. So se o vaenga uma o atinae. Ai a fua mai lai malo Australia ma latu so sonto tupe. Le tasira le vaenga. Se fai mise tatala le vaenga. E se le mana ia whainga pa angale ale al tato malo malo Australia. A ole vai aso por vaso ele no tatala fo ile le sino foanga i tona i mato Pea se warehouses to ai mea le mtanga winga leo ma. A le fo tatala la le vaenga le malavalele. O le lato airport office o tusala e separate mai lai leo o i o le la afa tulanga ai ia leo fa leo ia malato K9 awani o fa inga mani me tupu malavalele. Mana ia yo fuanga nei. Mana ia tapen penanga ono lea o le puipuia. Pe no fe atu mato fontanga fa ale mele fionga le li pale mia. Ai matele malanga atu. O lana saunoanga. O lana priority o le puipuio. O lana priority o le development o Samoa tina e Samoa. One o le ngā ma le puipuinga o Samoa I whala aufa saina. And this is all part of it. This is all part of it. O le puipuinga la le o na wa tele le a fio Samoa I whala au fasaina. Ia, ai pe o ia I le maftanga ma Australia ua tele le development o le relationship le a Samoa ma Australia. Absolutely. So se vanga taua. Ia, o le foi ua taua o le ai ma tauria foi na le fia foi tai fau ia. Tai fau songi ia Samoa te mne. O lono winga. Fa. A te langalawa ia se suinga nei la wa lewa toi fa popo ni si K9 nei I le malavanili. Malo. E le telefone ftoa e mo e lunga no fa no tu fa pe I se li foi sa fai mali coach I fai foi mali kapiteni o man Samoa. Se li o Swoka. Mase. Ia, mase. O leo fōringa mai ua talia le whamsinonga le li o Darryl Clark ia le whatatia ese o ni whaasalanga tino ai ia te ia. Se ia vanga nā ua mai umatali o lana pili ia whatoa o lono winga o le ale isi whaasalanga te minei se vanga nā ua mai ia le pili ato. Well, it's only fair enough because o la wa umana whaileta sanga o le apili. So it shouldn't be any judges po ani whaasalanga e tau fi uma se I whaile le longa o le apili o le case. Wa inai lo mai ai, po o iei nisi mea o lape ai le, ia o na mulianga, a o iei ni mea mawhaina toi, ia as e tato tau sia ia, te talo foi mo lea foi tamali I te le foi lona sao, wa ese foi mea la e maula a mai te tono le case. Malo, o le whate e tau fia le tū mau, lawa tau fia le tū mau ta alonga o le laka piliki Samoa. Ai se lava le whalavelave le na tūla I mai I le vā o le malisi ma le maroons I a pia le Samaliwa se tamata alo. Ia e whapere to a tele la o le o tele o au. O le ua o e sosoani, avele sosoani la vea I le ainga o sia tamata alo o mariu. Ia,
le mania foi le me o ia tot fo la kapisa ta manatua te ito mawalunga ele ngata tamata au tangata mai moina talunga sa ta fapeta ita o lifi le turanga le o umana me wa le pi faita mai ma tu vai te mi old school le la mai tot fo le that's even worse Oh, yes. le turanga le ai mai se lava mafanu le fato a malanga nisi di parmi sei le tupe i Australia mala kapila La kapiliki. yo so lona fano noanga le olo tula mai e tainania o tangata ni ai toso foi a me toso i nunga i mo me fapokiki Iyo. ai o wata tau ona o ina tangata o tatu watu O ia la utitila ti ai tula epa. Ona o leo a peo na whaailoa mai. Ia ua tele whala o whasai nei te tono o Samoa. And there is a possibility o nisi o i lātou le sa whaia nei soli ngā tula whono. Under the influence o whala o whasai ni. O I whala te tauna titila e le fionga le li mean star. Ai me se fo i le whainga malo. Ta whaini ta alonga te tele whapea wa te tau loa la I a mai se ale paka po o fo I tonga I mato. Haya ni securities. Iai le taimi le a umata alonga e sa le au mai moa. Sa le au spectators na o mai dungal malai. Ia tātou mata uma le ta alonga le te leo le ala le ta mo e atu Malaysia li e whaafua le tongi. It's so sad. Yeah. Jadi lopo le ale va ai atu langi la kapi Iyo e. Lango le vai foi ia pila ni ke lo foi na fa pena ni New Zealand. A talu te tonu se mea fa pema ko search uma ka ika lo ka kingo. O la ta ave te tonu se malai. E o I fa unga me tamitia onga. Ele fena ave le ako tina te tonu pe ala ai pe o le fa ta mala ta tu inai o le malai vai ala inai ta mesina. Ele o le Pia Park. So the town area. O te tau lana salit lea fo I le mea o le vainga au sekulati. Ia le te watu le sao tuatata malana lai tu e sile makanga Le ngata I securities e mai se au la pe a whapeo I tu malo ma fio anga Te tau fo ina malu puipuia ia le lango li in fai pule ia mai se le nuu E la tau te tau fio fierto I ngā mea whapea. O wane tamo mo I te tonu le au mai mo. O mata alonga. O e le awara tele whai ai. A wale o mai te tonu. O mantua le la au atu to tele. Ia o le la vavana I tamafta o mata alonga. Ia le au atu whatupu nei whala mlawe ia le watula I mai. Ia o le polenga na iai. Ona o le e sa atu le manuia ia tunu nei fafo. Le fta pena e sau no le fta umana saingi le 5 miliona le ana mai e ave le la kapiliki a le tula I mai nei mea. Ia whano noanga nane te wa avea ma awala e te ua pona ia I fo I le toi fia sosoani o se atunu I fafo I tātou tā longa. E paure mea lo ke fia loa ma whanuta ilo pe ke wa se tava ai. Nā ora tama lena te opa lalo lena ele ia se me se body contact pe no vai pe se contact o ke ilo ba ko solo fai foi lalo. Ana pono mata ai. Ina ua na aina mai e sesi o lona aina. Len tato mai mo umai ai videos ia sa au mai. Ai ei fo la lesi video le na au mai. Na lata na ole mea na amata ile bro le sa fufusu ai tama. Fa solo I lesi pito. Ole fa solonga tunga na lesi pito ai loa. Wa solo vi fo la lo tama lea. Tulo. Ai ina ua abe le fale maliu. Ina ua abe ese ona lava. Ai la longa o mai la le una oa I me lea. Pe folinga mai la sa toni tutu I esesi. Ai le ilo atu le to tele o le atunu Na whaani mai la le manu alea. Pe ana watu o whaani mai le poka la mea. A asiata ma le atau ana po. Le manu anga tele le ilo na fatafata.
Ma e la si video na vai na manino pe tau mamau e se atu. Manino le atu le te ia o solo vi lalo. Pe o lau o ai o le mea. Aki au koe pa ule li lalo I a lau o ia. But anyway, o le mea tati tutu li loa o le mafau o le tupulanga o lo iai te minei. Le ngata au ta alo. Au tangata mata o te tau na fai isi fai ngā malo ia e meisi ravali na kapi. I le foi. Improve le vanga le au mata. O tauna fai entu la fono, fai angangi, pe no fai atu a fa pe le o lava se le ni hai ai le security. A o lo ia le puipuinga, a li ima, le mamalo a li im fai pule I tu malo manu, ina ia lato puipui ai la le tu langa lea o le oifo tangata e fa tu fa le blabe tu tono malata alo. Mana ia. Messina Festival. Leo sui ai ia leo wa official leo mo sui. Leo mo tinoa le ngo sui ai ia le te wila. Leo ua whaingoa o le Messina Festival. Le lai amata lo amata le kirkiti. Lo amata le kirkiti. Ai amata le so tau se furu le Messina nei. Ai fa uma le so 5 o Setembro. Sei fai mai so fina ngalo mata tala noa I le transition na wa iai ngoa ia o le te wila ma le Messina. Na sau sile. Tula e pa e sele mānai o le melo whaingoa I o le Messina. O le whaalinga o anga nuku a Samoa. Mantango o le te wila. Ngā lainga whai le te wila. Ona o le promoting o whatan malo ma le ofiso tulisi. Te wila. Ngā pauna. A o le Messina lea. O lo tawa fia umai ai tu malo e 5 sutasi Samoa. O inai whaali ei tā leni. Whaali tā leni ngā luenga tau 5. O mea whaali anga nuu. Te lelo na. Te le au ngā o le mele wasui ai le ingoa te wila. O te le fife fo e te wila. Ona tūlanga la le nei. Le wa ese na whaile te wila le ale malo. Mai whaile le whainga le ofu le loko le au lakapi. La foto tu e mar te wila. What for? Ai le whaafitai o le wa tai whaafoisia le logo o le talita o le le logo le tato whainga malo. Whabai. Nio e whabai Samoa le tu Samoa. Io tu langa na sa tauna iai. Te le io le swinga le wa iai. A o le swinga I mea le lei. O te wila. Ia, whea na mau malia tual te wila. Wa mau malia tual lava te wila la tau. Ia a e mana ia lea. Mantua aso ia tula epa. Sa whaile a fo le show a le agriculture. Yeah. Sa whai whaalinga le antanga duenga lo fiso whatoanga. A na whaalinga. E so se ngā mea tau whatoanga. E sa tau alunga la tau o le tau sala Samoa. Sa tau alunga e tau. Te look forward I nā taimi Wa le tau sala mua na amataina na whaapaleina ai o le tamaitai leo Elizabeth Thompson mai amatou. O le tau sala mua lava le nā ina ua whatoa wha tu lai mai ia le show ia le agriculture. Mea uma o mo manu pālangi. Mea uma tau whatoanga sa whaadia tauranga. Elizabeth. Tu lai mai le Messina la lea. Yeah, tele. It will be a very nice exhibition mo Samoa. E te lea le afianga te wila lea. Ona o le mawhawhanga to ina na ia tau tinoa na nofo ma whataitai I le hibiscus a fiti. A fiti. Na latu I fiti, whetau I tonua ma le festival o fiti. Sauroe lo na mawhawhau ai loa. Tusala o ia lava na initiatinga le te wila. Tu le epa. Patua o le whale tonu. Ua nofo roto ina ma extend atu. Anga I le loko o le man Samoa. Yes. Ai na fesiri la. La le mafuanga. Ai whai mai
wale sao lai le au wale tunu ile loko le Samoa le loko masani le ile pine le te pine tuai ai a foi ai o tu lunga ia vai na fia tau sanga te wila o ki a ko sponsor le tu titilo fela ia le mena o ina o sui le loko le te wila ia ua privatize le whainga le o le au la kapia le atunu wale o se awa le atunu awa privatize o longa lavela na e nā i tua ma whaia la tau mea pio pio ia ai lo malama sio tātou atunu whaftai whainga malo leo tula i mai ua whafola manino mai a Samoa le meu tupu ua tūlanga na ua whaate wila tātou a o le hibiscus a fiti a o le moso oi a le motu sai a tutuila ia po le alava le mafaufaga tui le pana mai latou na liliu ai sa tauana gata le festival aua le fa'auauatu i le masui ai ia le aulakapia le atunuu le gata na sui le loko sui le igoa o le iuni ia ua fai uma i lona malosi ma le ia lela ua vaetuloa ia ua faifai tetele ae mea me iloa ae handpicked ia na malaulu a le ua fa'amavae la ma lau tuagani ia pali ia no fa'amavae ia pali i John Taimalangi which is it's a wise move wise decision mana tua foi na ta'a mai e nisi ta fatatanoanga ina ua tula'i mai vevesi le ana vave ana mei ese tula epa ai nga i mai ai na mulaulu ono lea ua fesilingia ele IRP o fea o iai financial statement ale lakapi Samoa in the past 15 years ele itali lava tula epa ne itali atula i nei na mulaulu o aula o te fesilingia le funta avatua tapokalame o le wa mita i na mulaulu langa sponsor le 3 miliona le na ave i te tonu o le lakapi Samoa. But that's conflict of interest. Mea tonu ale le tam fai ele fionga le li pale mia mal whainga malo. Awal fa apolo kikia. That's conflict of interest. Whawhiwhena e become a taitai fono. And then on the other hand, o oe o le sponsor. Na toi a mailo le tupai tonu, if toi whaso so ai oe, ai, ele vale o mo Samoa. O le ale toi ngā mena te whaia. Tai pia ar mea fule na whai e longo. E tangi ai. Ina tangi toi whai whato nunga i leo whai le. Ioi. O le mena ne tu lai mai nei. Ia titi le whala ia iai. Ia o la tau ia lewa walu ese tu la epa. A la tau ia wa tu lai mai nei. O la su e mai le tala tupe in the past 15 years. They weren't even there. Ola no winga le yese li poti mai le fia. There was no financial report. E no whala matiti la e tu la epa. E le o tūlanga e le o titi lo tuai ia le lakapi uni lea New Zealand ma Australia whapele liki. Isn't it why they're giving the money direct to the government instead o le ave ia lato? Wa ana malama lakapi nei e laifa maoni ma le leina whai. Why would they give the money i le tato whainga malo? Wa fiu foi nei donor sponsors. They're trying their best mo le au lakapi le atunu. Ia mai tato tanga iai. Olo o iai tama whanawa Samoa. O le fo e manui ai au te tele Australia ma New Zealand. And this is their way of helping in tato au. Ia, e ele wharinga muri ale la observare no whaitau tele uloa pe sao pea. Samoa is now facing 4-year ban from the IRP. So, mana tati tala no i me mauti noa. But I hope it's tasi fo ile tala whatupu o whaida observe. Tala whatupu. I'm telling you, tala whatupu. I have done my research in the last 3 days. Le wa tali le IRP. Tali le IRP. They have never said or mentioned anything of the kind. And manatua.
Aina ua iloa e tula epa o le waa matana form up le uniform. O ia le na interview whaapea mai, ia o le tūlanga le lao ne iai, e le toi mawhaina iai se aua le atunuu, o na le afa nofo salan. He created all that. O mai e lo maana ia supporters ia whaia, a mai maletala, sau male observer. Le lau tau manino la vale IRP. They have not responded. Tātala noa i le melea o le au mai i le whamasinonga o le whaatonunga i atu le pa awane i toi a fia le ngō le pāri mia i niana tau whaleanga. Me mo mea lona lu. O lea sau li moni ma maila tu tala. Ua te tauna loka la ui. Te tauna loka o fisi loka i lea. Au le manino la ua pasia na whaamania la sol tu la fona. Le fona mele warning i ai le usta ia. O ai la te tauna loka i lou sila fiari i. Kaftai wa e la nganta upule tula epa. Ona nafino mai atu ai wa a maise tustusinga a le fiongai le sa wha masino sinia ia vui Clarence. Lea wa a mai o le a tilo totoa iai le mtanga nuenga la lea le ombudsman sulfa inga ona wa tele le mafau wa tele le leanga o a foi o la fonga ma mea le wa whaasanga ngai le pale mia i ekalesia ma tele wa la vevea i foi mfana witi. So le wa ilo nei le ombudsman ai talo siala i umana ilo a mata lona whai unga i la tau le whai le tau wha leanga ma le tau wha se ma la fonga le mafau. Ia, te tātou a pio o le mena lea whitutu li loa te manatua i le atu ne ia manino ma malama. Leanga o lea lava pe e pule ia tule e paile a Samoa. Wa sona. E fua i warning si o umana wonai. E leo tu ititia le tau whaaleanga i lunga o pengat whairanga. Ia lo te tununga tula epa. O ila tato titilo o le anga e puele mai. O le atu lai mai nei le official ombudsman. Because o i tau nei la tau iloina le tele le matanga o la fonga i la tau te whaia i lunga. Wa pe le mele le ye wa ti ngā matanga open a ko le Facebook in the morning ala lau mai. O le pale mia e whavalvalea se tu lo le fionga le li pale mia. O le fast e ai whawhasa la tau lau mai na ngastu ma le la pisi. Ase vai, na whai mo tura e pan whamanianga whapea mo le atunu i le taimio lana pae inga. Nothing. A le la tau mai e la lau mai la le whai ngā malo o le wasa saa mai le whamanianga i te tono le atunu. O whia lai whai iai, whia i le tau wha. Ana whapea o tau tangata ta mamai to te mita i mai a tau wha i longa. Ma o tau o tangata e lava le tau i loa run te whai ngā malo. Tau te malo umai whai ngā pālota ia. Mai le lua o lua tasi, sau le lua o lua lima, eo o mai le taimi nei, fia by election. Ia nā le whai atua, ia le ale taha. Whai atua toto mai ngutu. Nei tu lau whawhong angsa. Mo that's as simple as that. Pau o nā rito i ngā tala tu iai. Wala leo mai e wha mawalulunga mwhasau sili. A o lea lava, tali manino lava by elections ia whai so. Ia, e taunu watu le new embassy po le new ambassador Amerika. Le na whai ngā ainga ma Samoa. O lai Samoa ia le tamai taipule o le bank e tau o le AIIB, Asian Infrastructure Investment Bank. Lea la ua whaelo mai o lea ua tu lima ua tu iai mana onga o le malo. Mo le lua se lau 5 miliona. E atina e ai maliliu ai ia lea foi le airport sau e Whaima International Airport i Samoa. Tatala noa i le atina e. Lea sau wa ai i le tu lea o le latu o le simalo o lai Samoa le simalo.
a o le malosi o le fetuunaʻi e faiga malo ma faatōʻai atu manaʻoga le malo poni mai poto so le malo aiseni tula epa o le fatoa fai lea o se aisinga tatou whainga malo. Ona o lea, sa assess le e latou po o whea le ati na e priority mo le lumana i o Samoa. Titilo whale iai, lewa iena taati o le mlai wa le ia sau. Le ai ni fuafuanga e ati na e lei. E na o polu lava le sa ati na e. A le taimina tō lai mai e tō filau. Na fola le e le fionga ia tō filau. O le mea e le lei i upolu. E le lei fo i sa la fai. Nā mena iai. Na wha ina watu lai mai tula epa. Nā iai ea se wha tinonga o ni ati na e le lei mo asau. Mo sa la fai. Nothing. Anela o le taimi le lei le nei le wa watu ai fo ila lea au nanga. It's a big infrastructure. Ai tanga iai. Wa tele le tina e wa develop Samoa. E tele fo ila tunu i fafu o lewa amata. Tatou tanga i titilo le iai. Talu mai le no fo inga faule nei. Tele yo fa inga malo ma fa manianga wa sa ati tono Samoa. So that is one of the biggest one. But what I heard Mofanua, o le town dena promise to filau I salelong. Eva piale ruma na tula email o tamalo sa tu mai salelong le timian sa ni America matu no fatanoi na letio o to ina ingo ia pemela to ina le o le town dena promise I salelong le o sifi ako merkelo me fai le itu na imatu. O ile ngo Pauli sua ngalo te ulengo fai pule mai fu sale longa na vai temi anyway ele o pi o la tu lava na ma fo fonga la tu vai temi ale cha pipi o ia si mata u tau ina e ta pena me ta Ole tulanga le la tu ia wa le sa mali wai se tasi fo yo tamali le sa mai na ya o to California le fa pesa o le lai te e lava tangata le ngoia ala pati lo peti le sa tu poi fo le vesi di vai so lente ane pona son fu ia I le lo fisa fam sinonga le fa pesa vale to atu I se tasi o tau a inga o le la fa pe e la te e ona morianga te e ona morianga le fasio tangata fa moina po le fasio tangata pai valea le la uto e tolo pola al fam sinonga la sufi to au kuso sei ona e le sito o lua o lui ma Vincent e Sarah o la wala ia le I faia ni le fain la pli po o le pe guilty pe non guilty ai o lawa tatala I tua ia ngai whaatari ai la le aso la lea. Ina ia mawhai ina to ilo se titilo po a molianga. Ia a whai al molianga le mawailo pati lea ala pati lo peti. Ia ta sei molianga I mawai fo la ua. La whapele wala au la so sufitu. O na tolo ai lo le io se aso ta pena e wala awa I lo whamasinonga. O le mea siri no leo mau me o fiulo I mata. Whaftai tatu au I tatu au langlango. Lea lava e whamanatu mai o fiulo I mata le ngor whai pule lau sarelong. Sa o interview ina I lau porkala me ni levana amati. Mata noila ia o ia rale ana lipoti lea. Lipoti lea fiulo I mata na matara noa I nei na mai malona to'orua. Lai titi asion to ruan na vai tim o ngalo lingo sfartua na mela ta fama ni la tamai nei na mawala lo o taimi matital noi o lana tala to infame me mo yana nena lena ba fonga ba ile bao o sale longa mo fanua fo ia na bevesi ia martemi o tulepa anyway o lo tala no mai me o le Mafanua e
e a foi e onga me i lo tama fofau nanga isia no tu sa moa fainga ta na i me fa pe o le fana le sanga fasio te le sanga no tu sa moa ta siva van sea yai ni me fa pe al me sili na le mana i la fa no le te fa no ni Pea mga ora ka fanga nga povi yan fanga nga povi fanga nga po ala tu fanga po o pea o se me fo ela mele no tan no te da son na fiole upu na mai lunga fa para mai de upu de shooting in mai chele i ole upu de shooting sele ale la fa no tu ele lele tata no pe me langa tata tala no lo de mele e toi abelo ma fo tua ile otti o minsta fanga tanga o fea lava mafea o le a matanga lea o mea leanga ia ai mese lava mea ta olea o le lima te o le stangata i le stangata. Like I said, it never happened in my time when I was in Samoa at a time. But ele te tau ana tupu ia Samoa. Ele te tau Samoa tangata loloto tangata ta tonu whatotua ele tua an mele waian. Ua sa sao atu le whala au whasaina. Wa iela tūlanga na wa mento mawhawhau o tangata. They couldn't care less po ole ola o tangata le la whatama ia pea. O na ole a. Mea mala nei mo le whala au whasaina wa sao wa tele o isi winga mātanga. Ia pe whala tūlanga lea. No tūlanga lea le. Tangata wale ino le a fionga ia luanga lau leba. Kam. You know, e tau mai e nā, tau pulenga leanga i la tau sa whai mataitai nā vaitaini. Ngā tonua. O se o fesili atua i sofina ngalo li ima whanu. O ai tonu le tangata e ta tauna whaia le mele o le tau whaleanga. O le tangata o le ua tūru tofi parimia, por tangata o le ua tūru tofi taitai o le tuanga. E le te tau ana whai e sesi, full stop tu la epa. Le te tau ana whai e sesi tau whaleanga. O le whainga māloa tu lai mai, o le tuangai, e la tau te lango i mata upu mani mea le lei mo le atina ino Samoa. Le te tau lana i esi tu tau whaleanga. A le mea le tu lai mai nei. O le loto ti ngā i la tau ia sa tutu whainga malo mo mua. Lea la wo mailoa wa SLS strategy, wo mailo ma le winga leanga le o le tau whaaleanga. Ina ia tau mawhai e whaoloa tau manatu tangata le atunu. Ina ia suia e fiu ai whai tau whaaleanga. E le mawhai lawa na to e pale mai la tau. Ono lea. Le leipan whapea pena le lua tolu ni sui. La e sili aile. Le whainga mālo le tūlai mai, lo la tau. No matter what, there will never. Ua awa o ina mawhawhau tangata Samoa. Ua titilo tangata Samoa, fia tau sanga. Lan me sa whai, wha asau sili. La fonga sa whai e tula epa malana vaenga. La tau te leilo wha alo alo nia i a tangata. Mea pito sili na matanga ma le manuia. O leo e ave susunga whawhenga inga. Ile tu la fono. O la fesili. Nā sau sila fia. Ao o tu le lua fe tō tsfuro tu maule ma losi o to ina lea. E toi ono oso tu le palota ale pa. Mana tua lana tu la fono le hawhai. Lena toi fe ese a ia e amalana tama to le a fuafa fisi. Lena nofo mawhai le tu la fono. A whai wa iei o mai tu ngai le te tau ne tu e alota. Lea na le mwhain tu e whawhis. Wa te tau whala na o ia teia. Kia langa leo, ieni mai o to ina. Ai mai tu ngā wa mento le mawhawhau. O le mai la iei to ina o loto, o leanga. Ai le, le mai le nā. O le mutu ane. O le profesa mawalu lunga ni o na whai, longa whafo mai. La to te le maua le mai le nā. Ele se vai ia tu ngā mai foi la ia o le la oi loe he chapipi o le vana mai e la tu teitai
So le pau yo tangata so le pe musu e faiche fai unga la tu te ala we lo le mana mau le mai le. Tau sa e na. E moni sa o le lei, ai sea. Lei na fe fai. Wa o la to umana le pe no fa tu te lo sta po kalami. E fe wa i tu le e pa male ki e loka i o la to fofonga. No pi u fa pe to ina u o ri a. Na fe uma wa le uma tu le e pa wa longo winga. E iei ni mea tu ngā, pe o ni tupe me tau tupe, o lai o umai toi ina, lea la inga le mawhaina o ese. O wache, ai ngofa mai titi lei tu laipa. Whawhetai la wā le ingoa matua ia ali. Leo ta ana si, whapea mau. O toa ia taimi o le, mantua le na maa loa le HRPP, o le fast, ai ai la tau ia. Ina ua fesilingia i nisi o lātou whongtanga o lātou caucus. Ai loa i nā e le fiaru ese tūra e pam. Alena tū, toa nei na o tutu o wham sinonga toi fo i whawhainga pālota. A le ala vai muli ta i la vai le si a vaianga i lei loa se se. Ala la vai muli ta i ai. Ia wa vai nei la i mea i tutu po mai. Ia. E kilipi muri nei ana o na lafo mai ma o wata na fa ilunga na vai mai to tiro tanta le pese fa pe ia le io limoni o ta tauna loka o le so e loka ila au o le so e loka ila au te le lope se me tuai pa se me fo o te siri linga o le anma fo ia wato e pese ai le mela e tupu ia wa tu se situ wa te tauna fe wai o ia wa tauna loka tau mai le atina o Samoa o ia tauna tele i statala noa mo le atina e ina o le atunu ai ta tele i o le atina e mo whanua lenta tata no mo mua ma e mai le tuta noanga le fionga le parmia au to ina i se whainga e avoid dei mei o pa elections i le foi numera tato e pa ia isi mesia ina ia fa malama fa rongo me la tu i se vai nga fo i o tato au lango tato te feso sonia i le malo ina ia suia se foi numera e o la asia e le tangata palota e le tangata tauva ina ia avoid te to e fai o meni o pa election moni tu la epa ua whaingoa fie lava ona au sia le afa o whainga pālota. Ai, ia whai se tapu la sia atu 3/4, which is o i nāim e tapu ai. Wa o te tautonu whai la. Mea lo tam whaine i eile a fionga le li pale mia man whainga mālo i le toi ilo ina leo tu la fono whainga pālota. E te lese la sanga lo la to tam whai ai. O na whapea mai, tele nisi o vaenga tu la fono, e le manino i tu langa leo whainga pālota, e man tuafo. O tu la fono nei, na tope lau e toi ina neo tu la epa, ina ia pui mai ai lava lana vaenga le HRPP. A o lea la mo tu la i mai nei, it becomes a nightmare. Mai se ia nai tamari ia o e whaili lato by election. A te langona, not only ole au si ole 3/4, a la ai se la sanga o se pa la a lifi lunga e le whainga malo pe a ilo tu la fono nei. Leo avertangi tu ia ina ia fai se strike out motion e ave se ai morianga ale le ia le leo sio e leo te le tu mai i o ia le si tangata the base main man o leo lo fai mori mau from sinonga la epa se solo mua tangata le se lumanai solo mua tangata le se lumanai io la na fe au e no fo mai o i sala fai i sa funi ai le oso i asa fata se tu lo al fa fonga anga le tu malo le fionga ya tu ya ma le tu malo a un sa fata se maua matua i tu e le amo ola la na fe au e aloi fua le oso fi fata i tai le mele na tupu ia fale adili ia maletou sui mai fasani le anga le la oso ia le alwa le po ia na tupe
La fala le fata upe tupe le HPP ma le failanga ia o le ala na moli mau. E alo moli mau i le tupe a sa fata ia mai le malo New Zealand. But o fesili ma fanua. Ia pio le se senga lea. O namlau ulu. Na ia whanga ina le mele audio. Le na pue. O lana a o sioeli. O le ala le mea sioeli le faila alu e faila na moli mau. O namra upe le o lana moli mau nga kango pue le taranoanga. A o sioeli la. O le ala langa mea le alu e faila na moli. Ia re mau tau sueso na lumanai. O le ale sita. O le ale sita lai fai. O la wā le fai se moli mau se tau mau ai sina mai ngā tupe sueso na lumanai. Wai le se mea le whape moli mau. O le tala le a mai whape wā le moli mau. O le ena wa fai tu whanga tupe o le tumaloa sa whata. Pe wa whao ngā tupe ia o le waa le ena paudia. Wa whao ngā e whai ele campaign o le palota. A le manino, ele iai se campaign tima tu ia, ele iai ni whato singa nofo lava ia le fionga tu iai lona maota. Ma mata mai le lato fetolofi le sa whai le awan tele, maulua tu i le fale ma le fale. A le la sa, eo watu foi, ia tu lo walfa fonga anga sa mo, o le tama i papet le atu la epa le ula leo sioeli. A foi te fai ngole apa fango matungtongi. Ar me for the puppet so le pi ia fa sa motion mo kamai mai le ko sa e so moso e la mo fita una me tonu le isa na ya ele o io se sui pa lotta sa fatta le isa na ya me fo la le ye la pe io tu la fono fenga pa lotta man tu foi le ia wala na sa no manino la vale min star fam sinonga tu la fono le ma fau tu la fono nei le fana tupu le fionga min star man tu e no fo le ula leo what's his name le no fo le na alu fale tangi fa sanga le fionga le min star ulungia le sifi matafeu sa le leo ole na alu fale tangi fa sanga e no fo iva yusu ale no fo mai o ia no ia fo ia ana ia le sui ale le matai fo ele ai so ngai ngo le lola palota io le fo la wa fai e le ula le sioeli o le ala na fe au o ia o se tangata palota safata o ia ilo ngai ngo le lola palota safata tasile me o te tauna fai se fai unga le malo i le HPP ta tauna ave fa masinonga me ia ole me konga le ka un me so vale ave le fatwai a fa o so trai o so moso ole so vale la le o mau arona pona tele tupe e alu ai fa masinonga ia tele le taimi alu vale ise vale la matfeni tau sanga le la o a fa fonga mai le fionga ya tu ya le fai pule fa pia fo ia le fionga ya maiava la tawan manga le famasinonga nei e malo su lo le HPP male le ai se luma na i leo sioedi wa taua ona faidanga o le tasi le lua i lo ko ai simila uma me ia e pau fo lo tangata tura epa e whanongongo iai e tanga interview mai le fionga ia saidele tura epa e na te whaoso na te whaoso le toe ina ale nei foi toe ina a moso a whaoso to ale le ai se lumanai ma tali mai ma walalo ina ilo na ia tangata ina foi o kama ia rehearse la ku kanuanga e kalangoa mua po a me te taunga kalangoa iai ko au mai rori ngore ea to masani ia ele peda o ka u kanuanga defka ka mai e lunga te pena tangata i landa pitola au ele fa pengala kamai e kalangoa mua discuss mua ta upe talano iai ia fa to on air rola ia e mo tangata pepelo mo tangata pepelo ia alwe fa fau ia i loa tonu ale tala la afai they don't talk about anything naturally
Ona lea, mo le fau leanga. Le asau wa ai. E toyo no lata mai se te mi toyo o le fiunga le li pale mi lungo social media po le la tungale umai ani le no foi. Ele to sui le fai unga le fionga le li pale mia. Awa ye la se swinga. La sa ai ye pe ka melo town mai ile me ile. O te lele swinga e pa wale se senga le mai ai. Wale o to ye ni vevesi a isi le au fai media. A ngale no se pale la observa lo fai nei le mi le anga le o le tau fa le anga ia pa wa ia no va ai atu lo wa mai le fai loa a le fionga ia vui Clarence na o pati tu la epa le ala watu la I mai le Commissioner of Ombudsmen o le fatino la to duty. Tarsia. Ole mea mautinoana tarsia ia tula mai ia se soani ile malo. Ole atu langa ia tatu lo siri utaunga loma tu foi whanono. Whamara hia ese le tele o mata upu olo o whaapea ona a vea le taimi o le fionga le tato lo ia sili. Ona, onimta upu pertaining I le tato forensic. Ia, le lau tu la ita mai tai o ai wharingo sa mai tai o lui. Lau tu la I motu ia. Miro lui. Ioi. Ai o tamai tai o ai ning o tamai tai lepe o le prosecutor ngai na te whaia le whamsinonga lea. Which one? Leone Maio? Leone. Sua. Ia. A whai nei ai se e pona ia whamasinonga le. Ale oi lo umai samo. Le ai mase iota e ono a fia ai ia tuia. A te o sau nei whamasinonga e te les whale tonu. Nā se whina. Tula epa, o te tonu lava ia. E le se whale tonu. O nai titilo I le tangi le ave. E le o se tangi whaasanga I ni bribery. E le se tangi whaasanga I le bribery. O le tangi whaasanga I le tupele o le waa. Which is, it's got nothing to do mai I le whainapalota. E le o ni tupe. Taula na o tangi le malo, e su le malo. A wela me konua le tau sanga ia. Ia tu ia, a strike out. Because it has nothing to do in the fatosina. Ia o me pipi o umane le fafau. Ia. E mawhana tu ia. Ona ele lelanga advisor. Sion fatua. Io. Le manino le lei ia o le loia ta mai tai o le manino le lei I tau whalenga lo wheni. Ia, se wanga nao isi e tam tau poi nā, mawhanua whamanmur. Okay. Ia, le wata abatua. O le na foi, lesi foi la le fasala launga pepelo tau whaleanga a le tātou observer. Mantua no mata atu I lunga le promotion nesa au mai. O le mana naia ia mata. Te lo le mele sa iai wa walewa na ele te malanga isa motu la epa. Le mele sa iai le Westek yaso ia. Le sa iai roundabout. O lu matu la ngā. Na watu o iai le malai ta alo ta o malai fatu. Fea, I lunga le ose, lunga le sami. Ioi, o tanu uma ina. Okay. Mama na ia le tanu ina. La lau fai le malai ta alo e Yesu wingi matau penga mo tamaiti ta o malai fatu. Wa te lele tanu. E malu wala ina pasi le tustala, used to be tustala lo ta noa. Alatu nei le mele sa ele casino yaso ia ina le time tustala. Le lau so atu ai male Lava Hotel, alu atu ai male Elisa Hotel, alu atu ai ma o ina la le watelele tanu mana na yo fale Samoa e afo e si ma fale leila lo floor ma me uma le watu tu na e o atu iai a inga e fai ei la to ta faonga fai ela to me tau mafa no des le no fo la observe fasa lau fai mai ia va ei fale le o fai a le o su e tu pele malo e tu tongi
Le a mai whamanino le malo. E fai E le fua. tongi whai fua. O me o tangata e nofo aiwa. Na e mai se, luma atu, lo iai le ekalesia lea le worship center, le o whai langi le wholaunga ia Williamu a mafoe. O inala e ele au lotu na te le i o le le ekalesia lina. Le tele na lato whaongaina i aso sai, i malai lea, e whai mai ei lancha a inga wai mamau, tau mamau whale ainga mamia, a o pela au i, a lewa mai whalfasa launga pepela o whai mai, o lewa mai o lewa watutongi ele. O lewa whai mai watutongi. A le whamanino mai le ia le whainga malo. Ele iai se fufuanga al malo e tutongi. O le mea o ma iai san. Wa whatu. Wa le masino se mea sa wele le newspaper le nei. Malo si o tau whaleanga.